Halo guys, lagi. Gimana lagi? Surprise. Di ada. Karena lagi usum gila lucu dah. Lucu ram lagi masak-masak. Telur. Nah, iki. Kalau di apa kuwi? Tanggena. Kalau macam ini ngarep. Nah, iki mamaku njak-njak bumbu. Nah, wes nggene wis ra karuan wis. Nah, bikin nah, anakku intong lho yuk. Udah yo belum. Napa? Dia tak celuke sik. Halo. Nah, di Mbak Rara. Nah, mak ditutupi. Dan langsung kecolongan toh. Lah yo ngono ki ada gitu loh. Iki ada keripik iki. Enak apa? Enak apa ndak? Loh. Wes ya iki ada keripik iki, kabeh bareng-bareng. Nyatur. Wes ya.